Late kod kuyo kwa gweng' ma Luanda sub location ma Moi's Bridge mayudre county ma Kakamega tok jariyo chwad gi magine kinde lweny mane omuoche kendo bila kod jopiny mane nitire kod ichwang'. Jodak makono lero ni jaduong' gweng' makono no monjo mi ogoyo dichuo moro kendo we gi hinyruok ma okelo tho mare. Kalore gi masira no jopiny mane nigi ichwang' no monjo dala jaduong' no kendo tiao mach magi wang'o udi adek. Familia jago no koro dwaro ratiro kaluwore gi nek mar wuodgi magi wacho ni nyo onge e ng'anyo makamano. Chanzo cha hii mambo yote ilikuwa ni kifo cha kijana huyo ambaye anaitwa Sydney Lihanda ambaye alikuja kukorofishana na mzee hapa kwa hili boma. Ilishuhudia umati wa watu wengi wakiwa na misoso na polisi. Polisi ikiwa imemsulia mzee kumprotect na familia yake. Na hiyo furuku haikuisha, ilizidi kukua nyingi. Sasa mimi nafanya kazi. Sara akanipigia simu akaniambia usikuje kona. Kona huko sio kuzuri, usikuje kona. Sasa mimi nafanya kazi. Ndugu yangu akakuja, akaniita, anaitwa Tito. Tito kuja koone, si kwenda kwanza, nikadhani maybe ananitia siji vitu gani. Boyina akakuja akaniambia, wewe bibi yako amekufa. Mimi nataka haki itendeke. Mtoto wetu hawana wazazi peke yao. Musainya kumano wanya kayonya kwa mga juang chendo en rameny piny dakika inapaga